Pamela usathane bevalile kahle kahle igama lami ngumsolo womntwana ngumamotho ngashadile-ke wadlula sombisene ngedoleki ngiyasebenza-ke la eGauteng ngithathile ilevu ngokuhlaka 2 wawo-Sunday ngiyacabanga ukuthi Sunday Monday ngithathile ngoLwesibili ngaphinda khona ama-forms bengiwahambisa khona emsebenzini enye into-ke bengiyinje ukuthi akufike leli ngizokhipha ngoLwesithathu ngamele ngahlaselwa yilo lenzele avele walokho bengakwazi ngisho ukwenzani bengenze nje ubuhlungu indlela ongayazi ubungaqali uke wangiphatha nje eminyakeni mhlawumbe ngisemncane ngiyi-35 hayi manje sengikubhola uke wangiphatha uthe ungiphatha futhi ngoJulayi udokotha wathi ahambe ngiyokwenza i-X-ray ngahamba ngayenza i-X-ray ngabuye ngamnikeza into engayibona lapha nodokotha wahamba ngalo ukuthi ngihamba kanjani nami ngabe ngingazi ukuthi ngihamba kanjani ngoba ngathi kuphelile umongo ngokwami ngathi kuphelile umongo ethanjeni ngelonke but kakhulu iphendila wathi udokotha kufanele ukuthi wenze uzokuzola esibhedlela so-ke ngize la umfanakazi swami ulezi lamaphilisi wathi yena ukhetha kuphi anti kuzo enkonzweni noma uzoyadokotela ngolesikhandi sekudokotela ngathi mina manje engayisibhedlela ngizophakela ake ngiye lapha engikholwa khona ukuthi ngizophila wathi sho kanje anti wathi hamba le anti-ke nangamaphilisi lawo maphilisi ngiwabhinye uma ngizogibela iteksi ngasuka eJoburg ngawagula ngihamba nginovalo lokuthi ngoba iteksi phela iyakulimitha ukuthi ihlala kanjani nginovalo ukuthi ingabe nkosi yami ngizofika nginjani la ngiyakhona bangafakaza ophinde kukhona la ophinde angafakaza bengingakwazi engishiya hamba belekude mina ngikwazi ngiyawudonsa umlezinto bakushelembe ngithe bakushelembe sengathi ayikho le yami ngathi hayi ngeke hamba nomuntu engahamba nginalo ukuthi ngithemba lokuthi laphaya ngihlale ngizubufakazi okumangalisayo ngenzeka kanjani ukuthi mina ngingasindi na ingqondo yami ngayigcwalisa ithemba ukuthi ngizophila laphaya nasekuseni nje bekukhona lokho kokuthi kanje hayi manje ngithe ngokulokhu ngihleli la ngizwe inkonzo ngizonje asekuyahambe angazi namaphilisi ebengithi ngizodlala ngifike ngiwaphuzele la kanti kuzobe sengiwakhohlwe futhi la besilele angazi ngokuthi makuphela leya period amaphilisi belesiqake futhi manje nje anginalutho ngiyambonga uNkulunkulu ngiyahamba ngiyambonga uNkulunkulu bengizibonela ukuthi hayi mina ngisho ngoba wheelchair lena ufike ekugcineni because wabe wangiphatha lo muntu ekudalo kodwa-ke okungenzeki ebantwini uNkulunkulu uyenza